Salve! Nakon što smo prosuli srce u audio zapis, nakon povijesne pobjede Osijeka protiv Dinama u Zagrebu, idemo sada malo hladne glave, eto sad smo već 2 put spavali i idemo malo pogledati što se tu točno događalo. Idemo malo, probat ću sada ovoga puta nešto malo drugačije što nisam do sada radio, a to je da proći ćemo neke baš konkretne situacije i malo pokušati analizirati što se tu točno događalo, kako smo mi to stajali na terenu, kako je to izgledalo. Prvo moram reći da ja nisam nikakav analitičar, nisam nikakav stručnjak, znači ovo je čisto iz jedne laičke i navijačke perspektive, pa idemo vidjeti kako će to ispasti. Prva situacija koju bi izdvojio dogodila se već u 9. minuti, a to je bila jedna jako lijepa tranzicija na polovici, na Dinamovoj polovici u kojoj je sudjelovala, evo možete tu vidjeti, sudjeluje je čak 6 igrača. Jurišić tu uzima loptu, povukao ju je prije već prema naprijed i to dobrano. Brzo se rješava, odnosno dodaje Dantašu koji se iz okreta isto tako u 1-2 dodira samo prosljeđuje dalje Hernaniju koji tu Dinamov stoper ispada kao beba. Hernani uljeće u prostor, dobro ubacuje u 16-terac i to lijepo na drugu, odnosno malo izvan peterca gdje dolazi u najboljem trenutku gdje dolazi Jakupović, udara žestoko, ali se odbija u blok lopta i onda natrčava Omerović na drugu, na odbijenu loptu, opet je tu naš igrač, Omerović je tu i udara i promašuje pored, lopta ide pored vratnice. Ono što bi tu rekao je, što nam se može svakako svidjeti, je ta brza predaja lopte, znači niko ne stoji na lopti 100 godina, ne probava ovo ono, pa dok pogleda gdje je ko, ne. Znači svi već znaju gdje tko stoji, gdje tko treba utrčati i to je prekrasno bilo za vidjeti i to se već naziralo se u prijašnjim utakmicama, ali to je taj Kopitelijev potpis gdje mi imamo igru i to se igra iz prve, druge, jedan dodir, dodavanje i to je to. Tako da ovo je bilo jako, jako dobro. Vidio sam tu poslije Soldo je malo Omerović onako prigovorio, možda je mogao njemu dodati u sredinu i ok, možda je i mogao, ali ne mogu tu kriviti Omerovića, mislim da se na takve lopte treba pucati, tako da to je mislim na 10 metara, tu treba pucati, ne treba tu ne znam nija šta izvoditi. Kaže mi da je dodao ok, ali ne možemo se prigovoriti što nije dodao. Sljedeća situacija koju bi izdvojio bila je u 20. minuti i tu smo već gubili 1-0 i tu moram reći isto što se tiče ovog razdoblja u utakmici od 1-0 pa čak rekao bi skroz do 1-2 tu smo teško disali, čak i na 1-1 tu je Dinamo imao dobrih prilika i ovo je jedna od njih i tu samo želim ovako prokomentirati ovu fenomenalnu loptu Mišića, znači kroz sredinu. Ono što je tu mi se svidjelo je Jugović uklizava, znači pokušava presjeći to dodavanje, ne uspijeva, lopta ide između 2 naša stopera, Baturina dolazi do nje, Jelenić mu je malo zasmetao, ali ipak Baturina prima tu loptu, onda nešto pokušava, iskreno nemam pojma šta je tu on pokušao, nije baš uspio i onda ono isto što mi se svidjelo na kraju je Jelenić dolazi i odnosi tu loptu, odnosno izbija u korner, ali i odmah je tu i Hasić, znači 2 čovjeka idu i uklizavaju, odnose tu opasnost, pokušavaju to spriječiti, znači ono od Jugovića, tu Hasića, Jelenića, svi skaču na glavu, to mi se, taj pristup je ono što sam htio kod ove situacije izdvojiti. Sljedeća situacija je 22. minuta, znači gol za izjednačenje, naš gol iz prekida i to je bilo fantastično za gledati, znači školska akcija onako baš sa treninga kako bi rekao. Hernani samo podiže loptu, Jakupović se totalno izdvaja iz ove gužve, prima loptu lijepo, ni ne gleda gdje je gol, znači on ima njuh za to, on zna točno gdje je gol, gdje je golman, na kojoj stoji, gdje će on pucati, puca na drugu, prima loptu, okreće se bez gledanja, puca, dvojici mislim da je prošlo kroz noge i ulazi u gol i zaista fantastična akcija uigrana i jednostavno to je naravno bilo
bilo predivno za vidjeti. Ono što bi kod ove situacije još spomenuo, a što je bilo jako, jako bitno, možda ljudi to ne shvaćaju koliko je to bilo bitno, ali krucijalno je bilo, rekao bi, i upravo su se u tim minutama se zapravo definirala utakmica što se tiče suđenja. Znači, kod ovoga gola Bernabeu se bacio i to, mislim, kada sam gledao snimku, to je tako loše odglumljeno da je to bilo nevjerojatno. Čovjek se znači bacio ko pokošen zato što je ne znam ko je tamo bio, samo je onako prislonio ruku na njegova leđa i to se događa znači kod bilo kakvih prekida u 16 metara, da je to smiješno. I on se bacio ko pokošen i onda je jedan dio igrača Dinama totalno nekorektno i ne fair skočio na suca, uključujući tu su najviše, koliko sam primijetio, najviše su bili Bernauer, Kulenović i Maje, ako se ne varam. Čim se zapravo Bernabeu je bacio i počeo nešto gestikulirati, Kolarić je vrlo onako žestoko u istom trenutku počeo odmahivati, znači ništa od toga. Onda je došao Mišić, korektno je pokušao rukama znači ukloniti Bernabea i Kulenovića, ok, maknite se, ja kao kapetan ću to preuzeti, to je bilo u redu, ali iskreno ovo je prilično degutantno bilo za gledati zato što ja zaista vjerujem da su igrači Dinama iznenađeni što se ovo nije sudilo, što se nije sudio prekršaj u napadu, jer to se inače u HNL-u sudi. I ne samo za Dinamo, to se sudi u svakoj utakmici za bilo koga zato što je to našim sucima najlakše. Ja ću fičnit, prekršaj u napadu i šta sad? Nekako kontakta je bilo, izvučemo neku snimku, neko je nekog dodirnuo, neko je pao i to ćemo tako opravdati. Tako da ovdje svaka čast sucu što je ovo ispoštovao, što ovo nema govora o nikakvom prekršaju i što je odmah bio toliko siguran u sebe i da to spriječi i da je to. Ali reakcija Dinamovih igrača pojedinih je totalno nekorektna, jer to ti dolaziš i govoriš, tražiš nešto, a znaš brate da si se bacio i da tu ništa nije bilo i upravo je Mišić bio pored Bernauera i vjerojatno i zato on došao tu i onda ove mico sa strane zato što je znao da nema tu ništa, znao je, ali eto, ovi neki možda koji nisu ni vidjeli, ali su došli srati. Došli su prigovarati i mislim da je tu netko, to bi jedino možda malo zamjerio sucu, što to nije pokazao neki možda žuti karton. Kulenoviću pogotovo, koliko sam vidio snimke, gledao sam to nekoliko puta, mislim da je bio bezobrazan i da se tu trebalo možda još potegnuti za nekim žutim kartonom, ali ok, možda je sudac procijenio da deeskalira situaciju, da ipak ne pokaže žuti karton, ali svejedno jako nekorektno ponašanje jednog dijela igrača Dinama i sjajna reakcija i prosudba suca Kolarića. A vidite ovog lažova, da, držo ga, nije ga, brate mili, držo, ne laži. Izdvojio bi u ovom razdoblju još dvije situacije Dinama, kažem tu od 1-0 do 1-2 smo teško živjeli i tu su bile dvije situacije jako dobre za Dinamo. Prvo je kad je Kulenović otpucao na gol, kada mu je netko ubacio sa strane, Pjaca mislim, i on je upucao prema golu Malenica, tu fantastičnom reakcijom je obranio, onda je još došla lopta Baturini, Baturina je pucao soldom, mislim da je bio u bloku i to je bilo jako opasno. I druga situacija je ono kad je Baturina sa desne strane isto otpucao jako dobro prema golu i tu je Malenica opet fantastičnom reakcijom nas spasio. Tu je bilo stvarno taj period od 1-0 do 1-2, tu je bilo najopasnije za nas i tu da se nešto drugo dogodilo, da je otišlo se na 2-0 ili čak na 2-1, tu bi moglo onda biti jako lošije za nas nego što je zapravo završilo. A onda dolazimo do trenutka, ja bih rekao da je ovaj trenutak prelomio utakmicu što se tiče znači cjelokupno kako bi rekao dojma i rezultata, jer znači to je već ovo za 1-2. I zašto to mislim? Zato što mislim da se tu pokazalo da mi nećemo stati.
jer pogledajte ovu situaciju, znači naših 5 igrača radi pritisak na 16 metara i dublje od 5 metara skroz do tu nekih 25 metara mi radimo na cijeloj toj strani pritisak. I onda Bernaue izbacuje ne baš najbolje, nitko tu ne reagira, Jurišić dolazi, presjeca loptu, ulazi u 16 metara, tu ga stoperi ga prate, ali ne baš najbolje, namješta loptu i onda fantastičnim udarcem ravno u rašlje. Sad je tu polemika, a je li to Nevistić mogao, nije mogao, možda je, možda nije, ne znam, ali nije to bilo ni tako daleko i bilo je iskosa i išlo je točno u rašlje i ne samo to, nego je imalo i putanju, onako je išlo prema van u zavijutak nekakav, tako da mislim da teško da je to Nevistić mogao obraniti, ali bilo kako bilo, mislim da je ovaj trenutak zapravo nekako, kako bi rekao, i rezultatski i mentalno i psihički, rekao bi da je ovo upravo prelomilo utakmicu. I zašto to kažem? Zato što kod onog gola, kod drugog gola Dinama, znači za 2-2, tu je više bila neka, kako bi rekao, tu je više neka naša nespretnost i možda malo sreće za njih. To nije bilo iz nekakve akcije kao što su bile one, na primjer, prijašnje. Jel? Ovdje nas nisu nadigrali. Znači oni su već ovdje nekako pali. Sve one najozbiljnije šanse koje su oni imali su imali od 1-0 do 1-2. Poslije toga baš više nije bilo. Znači, kod onoga odbijanca tu je uklizao opet Jugović, odbila se lopta od njega, Jelenić je, ne znam, možda, zapravo ne možda, nego sigurno je mogao bolje reagirati, nije dobro loptu primirio, prošla je pored njega i onda što se događa tu, Pjaca ostaje sam. Jelenić i Hasić su na istom igraču, ja ne znam šta Hasić tu radi, ali mislim da on tu ne bi trebao biti, znači njegov igrač Pjaca je tamo skroz ostao sam ko duh i onda on naravno samo prima loptu, taj odbijanac, i pospremaju tu. Malenica stvarno, mislim da je obranio, naravno da je bilo fenomenalno, ali ne može se to nikako očekivati od njega. A što se tiče našeg nekog pristupa, izdvojio bi još jednu situaciju u 43. minuti gdje je, mislim, ne znam ko je tu pucao, uglavnom mislim da se odbilo od bloka, neki Dinamov igrač je pucao i onda je tu Jurišić uzeo loptu koja je išla prema korneru. Znači i bio je pod pritiskom i on nije napucao bez veze, nego je pogledao oko sebe, vidio je gdje mu je najbliži igrač, kome najbolje može dodati i on dodaje loptu, iako je pod pritiskom, iako je relativno opasna situacija i iskreno dosta je to bilo i riskantno dodavanje, ali to je upravo ono što mi sada radimo. To želim izdvojiti zato što je to isto jako, jako bitno. Ja bih rekao da nema napucavanja i nema panike. Nema panike, lijepo se okrenio, pogledao je gdje je tko i dodao tu prvom igraču i to je bilo to. I što se tiče pristupa, kada smo već kod toga, istaknuo bi još jednu situaciju i to je bilo kod ono 2-2 kad je Pjaca dao gol i baš su pokazali u prijenosu iz tog kuta gdje se vidio Thiago Dantas kada Jelenić nije onako baš najbolje primio loptu, Thiago Dantas je onako raširio ruke i onda kad je Pjaca zabio taj gol baš je onako poludio i bio je ljut i to me baš veseli. Veseli me to jer mi to u Osijeku dosta često nismo imali. Nismo imali taj pobjednički mentalitet da kad ti dobiješ gol ili tako nešto da si ljut i da želiš se vratiti i to je ono što smo vidjeli u tom trenutku kod Thiaga Dantaša i ja bi to izdvojio zato što eto na primjer igrači kao što su Thiago Dantas, kao što su Jakupović, kao što je Hernani, njima oni neće, kako bi rekao, njih se Dinamo neće dojmiti. Njih se neće dojmiti, ne znam, Dinamo ili Hajduk ili atmosfera ili tako nešto. Njima je to svejedno, brate, nije njima Dinamo ništa posebno i oni žele pobijediti. Neće se usrati kao što su se neki osječki igrači i naši domaći igrači znali usrati u takvim velikim utakmicama, pogotovo kad bi gubili, pogotovo kad bi dobivali golove i onda bi se raspali, znači skroz.
i to je dobro. Ne moraju svi tako biti, naravno ne moraju biti svi stranci, ali nam trebaju ti takvi igrači da povuku ove ostale, da pokažu da nemamo se mi šta bojati, brate mili, Dinama ili bilo koga. Dobili smo gol, ajmo sad još jače. I to je to nam treba. I kad smo već kod Tiaga Dantaša, idemo odmah i onaj gol, kod onu akciju za 2-3, kada je Baturina, zapravo počeo bi zapravo od ovoga, znači Baturina ide tu kroz sredinu i pokušava dodavanje. Na njemu je već Jugović koji ga čuva, a Tiago Dantaš anticipira to dodavanje. On već zna gdje će ta lopta ići i to nije jedini put kada je to Tiago Dantaš napravio, već je on imao presjecanje jako dobrih i ima jako dobru anticipaciju igre, odnosno pasa gdje će protivnik probati gurnuti loptu. I on je ovdje to anticipirao, presjekao je loptu i samo u par dodira, znači odmah ide lopta u prostor. Hernani je već tamo i moramo pohvaliti Hernanija zbog svega onoga što mu se govorilo, što mu se spoticalo. Znači ovako nešto i ne samo taj gol, nego taj prvi dodir. Ni to nije lako, nije to bila sada lopta onako fino po zemlji, nego je ona išla po zraku, pala je na teren, odskočila je i on ju je u jednom dodiru samo gurnio sebi u nastavak i to fantastično je to napravio, to nije tako lako kao što se možda čini. I onda taj drugi dodir, misli šta reći o tom drugom dodiru kada je on udario tu loptu u gol, to je znači njam za prste polizati, nešto fantastično. Još bi izdvojio jednu situaciju što se tiče pristupa, odnosno što se tiče igre, je bilo tu isto, tu je netko mislim da je Pjaca pucao i da je neko blokirao udarac i onda je Omerović uzeo loptu i opet, znači pogledajte gdje smo mi i opet nema napucavanja bez veze, Omerović gleda gdje su mu igrači i on dodaje lijepo igraču tu u sredinu. Nema panike, nema ničega, idemo polako, idemo pasovima po zemlji i to je naša igra, to je naš identitet i idemo tako igrati. I onda dolazimo do posljednje situacije koju bi izdvojio u ovoj utakmici, a to je bilo ono prilikom našeg 4. gola, opet Tiago Dantaš, fantastična lopta za Bukvića, tu ispadaju 2 ili 3 Dinamovih igrača, znači s jednim potezom. Bukvić uljeće fantastično, isto tako prolazi Nevistića, ovaj ga ruši i onda sudac tu označava, zapravo ne označava zaleđe, to je mislio komentator, nego, iako nisam iskreno znao šta je on sad tu sudio, uglavnom sudi simuliranje. Ono što bi isto tu rekao je o sljedećem. Vidimo onda Bukvića kako na zemlji se smije. Znači to je valjda najbolji pokazatelj, isto kao što je ono pokazatelj kad su se Dinamovi igrači bunili na onaj prekršaj, tako i ova situacija isto pokazuje neku našu hrvatsku realnost. Znači Bukvić nije ni iznenađen, nije ljut, nego on se smije jer zna da je ovo nešto normalno i što se događa u Hrvatskoj ligi. I onda redatelj pokazuje Kopitelija koji tamo 4. sucu ili delegatu ili kome već, no ako sad izvan sebe, totalno je zbunjen, čovjek bio pita what is this? A vrate, ja razmišljam, mislim, ovo je Hrvatska, evo šta je, ovo je močvara, eto, on ne zna jadan još uvijek gdje je došao i šta je ovo. Ali ne možemo se tu naravno previše žaliti jer VAR se aktivirao naravno i onda se pokazalo i onda je Kolarić otišao, pogledao je situaciju i dosudio je ono što je trebao. I onda imamo na kraju naravno taj fantastični 11-terac, znači taj Jakupović, to kaka je to, evo ne znam šta bi rekao za njega, stvarno za tako nešto se odlučiti u takvom trenutku, svaka čast. I eto, zabio je taj fantastični gol, mislim da to, i onda se vidjelo isto tako Tiago Dantaš se odmah uvatio za glavu, znači niko nije mogao vjerovati da je to napravio u tom trenutku. Fantastičan 11-terac i iako je 11-terac, ali mislim da je trebao biti u top 5 najboljih golova kola zato što
ne samo što je savršeno izveo taj 11-terac, nego jednostavno u kojem je to trenutku bilo i koliko je to bilo bitno, i on je svejedno tu pokazao tu nekakvu hladnokrvnost i uvjerenje u svoje mogućnosti. Sada možemo malo detaljnije prokomentirati i suđenje. Evo ovako, ja ću biti vrlo jasan i izravan. Smatram da je Patrik Kolarić odradio jednu fantastičnu utakmicu. I kao što je nevjerojatno zapravo za naše prilike, i to je upravo ono što je šteta. Šteta je što nas ovo iznenađuje i što mi moramo sada to posebno nešto hvaliti, zato što je to treba biti normalno, ali nije normalno, i to upravo pokazuje reakcije i Dinamovih igrača i naših igrača i svih ljudi koji su ikada pogledali utakmicu HNL-a. Svi su iznenađeni, ali nema veze, eto tako je kako je, živimo u takvoj realnosti, i onda kad već je tako, onda ću iskoristiti ovu priliku i pohvaliti Patrika Kolarića. Smatram da je odsudio jednu fenomenalnu utakmicu, napravio jako dobar posao. I čak kod tog 11-terca, tu ga ne krivim, ne mogu ga kriviti zato što iz tog kuta, odnosno bio je takav kontakt da je bilo to jako teško vidjeti. I na prvu, zapravo kad sam gledao, nisam mogao biti siguran, jel? I tek sa onog kuta, iz onog kuta kamera ona na istoku, tek se tamo vidi zapravo taj kontakt, odnosno da je to bila stajna noga i da on Bukvić nije mogao čak ni preskočiti to, jer je stajao je na toj nozi i onda je zapeo je i jednostavno izgubio kontrolu, nije mogao nastaviti dalje trčati, jel? To je bilo dovoljno da on padne, da izgubi kontrolu nad loptom i na svime. Tako da, ali tu ga ne mogu kriviti. Jedino što mogu mu zamjeriti to što je sudio simuliranje. Znači, kad ti sudiš simuliranje, moraš biti apsolutno siguran u to. Moraš biti 100% siguran. Ja mislim da tu nije bilo elemenata da bude 100% siguran, zato što čak i kad nisam znao jel je penal ili nije, ali nije mi to izgledalo kao da se bacio, kad se igrač baci, na primjer, to se vidi jednostavno. Nekad može biti situacija da nije 11-terac, odnosno nije prekršaj, a da igrač ne može jednostavno ostati na nogama, jednostavno izgubi kontrolu i padne. Tako da ti moraš biti 100% siguran da je to simuliranje, a u ovom slučaju mislim da to nije bilo, nije mogao to zaključiti sa sigurnošću, tako da mislim da je tu pogriješio. Ali što se tiče suđenja, ovako ću sada reći, isto tako previše se mi svi hvatamo za 11-terce, za zaleđa, za poništene golove, ali ono što je zapravo definiralo ovu utakmicu što se tiče suđenja se dogodilo tamo u 21. minuti, kada je nakon jednog starta Mišića na Hernaniju Patrik Kolarić bez zadrške došao i dao Mišiću žuti karton. To je toliko bitno da ja ne mogu uopće naglasiti koliko je to bitno, jer u tom trenutku sam gledao i pomislio sam, ovo bi moglo biti jako dobro, zato što nisu problem greške neke. Bilo je grešaka i na ovoj utakmici, evo rekao sam ovu jednu. Bila je ono, na primjer, za korner kada je bilo, pa je onda ono Soldo izbio u aut i suđen je aut za nas. Ali to su greške koje se mogu dogoditi na najvišem nivou. To se može dogoditi u Ligi prvaka. Ali ono što je bitno je sudački kriterij. Upravo smo o tome pričali u pretprošlom videu, o tom sudačkom kriteriju. Pogotovo smo razgovarali o onome što se događalo u utakmici Istra-Dinamo, gdje je sudac Bell odmah postavio nekorektan i ne fair sudački kriterij. Znači, rečeno je ovako, vi možete raditi šta god hoćete, a vi drugi ne možete. I upravo to je Kolarić ovdje srezao odmah, znači u 21. minuti Mišiću žuti karton. Da to nije se dogodilo, da on nije dobio žuti karton, on bi takvih startova napravio još 10 u toj utakmici i nikom ništa. I naša igra bi se uništavala na taj način, i ne samo on, i drugi onda bi igrači isto to radili, Dinama, jel? A za naše, ko što je Bell sudio tamo za Istru, za naše vjerojatno to ne bi vrijedilo. I zato je to toliko bitno, jer su nama dopustili da igramo, a njima nisu dopustili da mogu raditi što hoće.
Tako da to je za mene krucijalan trenutak što se tiče s tog sudačkog aspekta, je to što je odredio standard, odredio je kriterij i držao se toga. I onda on je imao utakmicu u svojim rukama i nikad mu nije pobjegla, kao što je Belu znači ono je poslije toga je postalo rasulo, upravo zbog toga. A ovo je totalna suprotnost. On je postavio to, nećemo to dozvoliti i to je bilo to. I to je bilo fantastično. Tako da svaka čast Patriku Kolariću, zaista eto koliko god se nekad bunimo ovo ono, ali ovdje moramo reći da je ovo bilo izvrsno suđenje i neka samo tako nastavi i nadam se, evo, moramo se nadamo se uvijek u bolje i nadamo se da će i drugi suci to vidjeti i da će se i da neće biti reperkusija za Kolarića i to se znalo događati da naš sudac sudi pošteno i dobro i onda bude kažnjen. I nadam se da toga neće biti i eto, podrška sucu i samo tako nastavi. Još bi se samo, što se tiče ove utakmice, još bi se samo dotakao komentatora, odnosno komentiranja utakmice na HRT-u sam gledao utakmicu uživo, a ove sažetke sam gledao naravno na Max Sportu na YouTubeu i vidio sam puno komentara na komentatore, dosta ih se kudilo da su bili pristrani ovo ono. Što se tiče toga, želio bi biti isto jasan, znači što se tiče ovoga komentatora na HRT-u, to je bilo apsolutno pristrano, znači čovjek je, kad smo mi zabijali golove, ništa, kad je Dinamo bio u polušansama nekim nikakvim, on je skvičao ko prase, tako da to je bilo užas. Ali, što se tiče Max Sporta, ne mogu reći da je komentator bio pristran i mislim da ne treba se od toga raditi nešto, ne treba se sada na to nešto žaliti, jer moramo biti umjereni i u takvim nekim kritiziranjima, moramo biti, barem malo pokušati biti objektivni i realni. Poslušajte komentatora nakon gola Jurišića, čovjek je vrištao, ispoštovao je sve naše golove i onu panenku Jakupovića, sve je lijepo to komentirao. Nije u nijednom trenutku, ja nisam osjetio neku pristranost. Uživao je koliko je god mogao, ja ne znam za koga navija, niti me zanima, ali nije mi pokazao prilikom naših golova i šansi nije pokazao pristranost, po mom mišljenju. Jedino ono što mu se najviše sad spotiče je to što je rekao da ono nije bio, kad je simuliranje bilo kao simuliranje, kad je bilo dosuđeno simuliranje, nije skužio da je simuliranje, mislio da je offside i to je ok, to je legitimno. Ja mislim da pola ljudi nije znalo šta je ovaj sudio i onda je rekao, vidimo da tu nije bilo kontakta, ali je bilo prikazivano iz onog kuta gdje se to baš i nije vidjelo. Onda tek kad se okrenulo na onu drugu kameru, tu se zapravo jasno vidi kontakt i mislim da se iskreno ne trebamo hvatati takvih sitnica i ne treba kritizirati kad je nepotrebno, jer onda kada stvarno je nešto što se treba kritizirati, onda vi sve kritizirate. Tako da ne bi tu stvarno, ovaj komentator na Max Sportu, mom mišljenju, je bio skroz korektan, ispoštovao je sve naše golove, na neke je doslovno vrištao. Kažem, pogledajte ono kad je Jurišić dao gol. Čovjek je vrištao, to je bilo 1-2. Mislim, o čem pričamo, tako da ajmo biti malo ipak umjereniji što se tiče sada neke onih teorija zavjera i svi su protiv nas i take fore. Malo to, ajmo to malo umjerenije. Bio je ok komentator, za razliku od ovog na HRT-u gdje tu se apsolutno vidjelo da mu je muka bilo kad je Osijek zabijao golove, a ono, brate mili, skoro je eksplodirao kad je Dinamo bilo šta napravio. Tu se vidjelo, ali ovo na Max Sportu apsolutno ne i s tim se apsolutno ne slažem. I još što bi na kraju istaknuo i možda se nekome to ovo neće baš svidjeti, ali šta da vam radim. Moram pohvaliti navijače Dinama na sjeveru pogotovo, znači moramo to reći, kada ti u 99. minuti na rezultatu 2-4 i dalje navijaš koji u prvoj minuti, onda se to mora pohvaliti. To je za mene bit navijanja, znači nikad ne posustaješ, nikada
nema tu više vjere, znači nema ti u 99. nego gotovo je. I ti dalje navijaš i dalje podržavaš svoj klub i svoju momčad. I ja jako volim taj mentalitet i nebitno o kojoj se navijačkoj skupini radilo, nebitno o kojem se klubu radilo, ja ću to pohvaliti. I to uvijek želim vidjeti. Ne želim vidjeti zviždanje svojim navijačima, iako mislim da je čak i bilo nešto tamo sa zapada se malo nešto i čulo, ali opet ona glavna tamo skupina na sjeveru, oni su podržali svoj klub i u tom trenutku i tako to treba izgledati. I tako to treba izgledati u svakom klubu. Ja to želim vidjeti i u Osijeku, i u Zagrebu, i u Splitu, i u Rijeci. A lako je, brate mili, navijat kad vodiš i kad pobjeđuješ i kad sve. A hajmo i kad gubiš, budi veličina i u tom trenutku. Eto, to ja volim vidjeti, tako da svaka čast i ja ću to pohvaliti. Isto kao što ću kritizirat ću i navijače Osijeka, kao što sam već to i radio, i navijače drugih klubova, ali isto tako ću i pohvaliti kako navijače Osijeka, tako i navijače ostalih klubova, ako je to jednostavno moje mišljenje. I to će tako biti. To je tako na ovom kanalu. Znam da to nije baš praksa na nekim drugim kanalima i drugim podcastima gdje se podilazi svojim navijačima, a izmišlja se ulazi su neke mentalne gimnastike da bi se pokudilo ili ne znam nija šta drugi navijače. To ovdje nećete čuti. Ja ću reći uvijek svoje mišljenje kako ja to vidim i to je to. Uvijek probat ću barem uvijek nekako isto držati se istog nekog standarda za sve. Ali dobro, toliko o tome, uživamo, eto ja guštam ovih već danima, pogledao sam sažetke, ja ne znam koliko puta guštam u ovoj pobjedi i cijeli tjedan ćemo uživati i eto sada nam dolazi Gorica, vidjet ću sad, već sam dosta videa ispalio u ovom tjednu i u ovim zadnjim danima. Nadam se da će biti i ta najava, pokušat ću to riješiti isto, ali ako slučajno ne bude, pozivam sve navijače Osijeka, sve ljubitelje nogometa, dođite u subotu i idemo podržati naš Osijek, idemo gledati nogomet, idemo u Opus arenu. Toliko za ovaj video, uostalom smatram da sudačku komisiju treba razoriti.